tinaramid mo iti kawis ko. Anay ko, tibok ko, madam. Di lang pungutan. Apaya na pisang timang gastoy bado ka. Diyan ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado. Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado. Tapno amom. Kit-kit gaputa na pisang tilila ba ang abado. Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day ta ti magganap ti kasken ka ababaunan. Sana rumbang tikas nga naramid mo kanya ulo na ababaonan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko ken kuana. Tapno agnakam. Awan tikar pa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day tangar aramidem ka iti babaonan diti balay. Anya? Sana mo't ngayon gagara amapisang timanggas ti badom. Naglabamat ti Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana na saya kanyak. Saan lang mata ni Alona ti pangipakpakitam iti sana na saya at no di kat amin dagiti babaunan diti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pangasim. Tadi mo mo't idapaspasakitan. Jessica, apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti, imbilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amu madam. Tiyawanan bayin nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Ay, Alina, anan tayo amin dagita sida. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanam iti naima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan, sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Saan na babalin? Ah, Babaunan dalaang diti balay. Pakanam kit den iti agkakaima sa taraon? ay, panawan kayo pa, sir. Ay, madam. di ka pumanaw, Jessica. Ay, Ingkakit di ayaban, dagiti kakadwa mababaunan, taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulom, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Puston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laan. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga ag-resign langin. Anya? Damag ka. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat langin. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala. Asino langin nga iti mabati dito'y balaydan. Agikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tan. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala luna. Si Mang Putmutan, di kasukat po, driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybaya akong uray dinan itid kanyak ni sweldo. Tinapateg, makapanaw ako niti dahito balay. Miller, Agsapulak lang niti sa balay pagtrabakwak. Diyan nasingsing pati amok. Sana kaskan ni madam, nagalas ti ugali na. Nalawag ayam ti balay da madam Adelina kan Sir Armando, alo na.
Wan Ray, mansyon ti balayda. Talaga kaya mabaknang da. Agkakangina, dagiti kagawanda. Wan Aray. Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. Nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigua kagawaan. Kasta? Wan. Sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wan. Apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung ti makamo. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagan. Bye! Ray, sino dyan kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day dyan kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Nasken ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dino ka di pa iti papanan nyo, madam? Ay, awanan re. Agawid ta ni Jay Balay. Madlaw ko na banlog kayo, madam. Panagkunak, masapol yung tag-relax. Anya, agrela. Uwan, madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apatid. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kaya tiyo, madam? Mamantay ko lugar. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kayat ko ti makarelax. Magustuwak tinangipan ang malugar kanya, Ray. Kunakon kat ang magustuhan da ito ang lugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwakan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ita, madam. Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoy a lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabaya ka sa anak nga imay ka dagiti kakastoy a lugar. Gaputa, magkumikumat ka dagiti negosyo mikan ni Armando. Alamon. Ma'am. Alala. Danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na sinmangpet. Ita mampayad arabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Mabartag ka asimangpet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mudla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O anden, aginanakan, tani. Nabarbartag ka simbangpet. Sa banya talaga, Alona. Ti, Timadmadlaw ko, anya nga minday tamadmadlaw mo, Jessica. Kanayo na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Ay, saan la da ita tinadlaw ko kankwa na, Alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayatan na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo. Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay! Ala! Ano di ba mas pasamakin ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God, man! Oh my God! Di na yun, madam. Masagsakit, anak. Kirumbeng
ken ka ket kasto. Ah! Di nakisubukan nila, babo! Pangasyo! Ito ti rumbeng tapno agnakem ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na ka. saanan, sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na ka. Apay ngay sakit mo dayjay nga Alona, Armando. Bueno. Adda relasyon nyo, anya. Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti madi nga aramid mo kadag iti babawanan. Rumbeng lang tikas jay ngay naramid ko kanya Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dagiti babawanan. Asinulangan ti kaduwatan iti balay. Anya? Kabalang tangata amin at trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam. Pumanawak langan a Jessica. Anya? Agsapulak langan iti sabali a panggada. Jakon maanusan pa ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Taure siya. Kaya't kumutun ti pumanaw. Alona, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa akong tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Maamuwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timangtad. Ay, agyaman kami Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito'y balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaan ni Ray. At damanan ka sarsarita na iti cellphone. Ni, wan agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayo. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduado-an tilangana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta Jessica. Ang mga nudakas da aramidan na kadata. Ay, wan. Ay, ala. Tayjay na tumalangkyaw manawin. Iwarwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta lalaki. Aray, sabali man na pag-inuman tinang iturungam kanyak. Well, madam. Ad damanan, marelax kay tida ito yung lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito'y Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda dito'y. Talaga, dagiti lang babak nang ti umay iti da ito yung lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanyak, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ket pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agurdara kon iti inuman tang arak. Kayan pulutan. Oo, tata nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet na dyan, driver. Kanayon ka mo tanarumumar. Mas asikasom ka di anay bag nagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay kuma nga agi mo na ka. Come on, Armando.
Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani, Awan ti sa bali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko, nila ang Ray ti pagtaltal ka. Mawatam. ani, Nasingpet, kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay, no kanayon kami arumuar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller? Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. unay, aramidin ta daytoy. Kaputa kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itan ti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumrek iti day jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana ita kanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan. Kas may sa driver na. Daktakkel ti singirak ita abayad na. Jessica Green ka. Jessica, Napay ka di alona. kasla da nakastra ka tao diti balay. Anya? Ang mga no da nakastra nga agtatakaw. Wala, mabitahan. Aday, sakay sa ta iti bote ti arak. Ni, apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak dayto iti sirok ti katrek. Armas ta dagitoy abotay alaw na. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Di kan og reklamo. Itod di kay amin dagiti kwartayo. Ala, ito amin na kasapulan nyo. Basta saan da kami apat-patayan. Kwartangan nga iyawat dagiti kwarta. Narasan? Day titiparakan ka! Daito'y matiparakan ka. Sir, madam! Ayos kayo ka diha! Wan alona. Ay, Diyos ko. Agyaban, nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Anay ko. Anay ko. The Miller ken Ray gayam tiyag tatakaw. Dagiti awanan bain! Sa nabali, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan da kami at tinulungan? Nalabit, naala da aminin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan ti inaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam, Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamirisak itan. awanan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo agilurak, da kayo gayam ti makatulong kada kami. Ulitek ti agyaman kada kayo. Pagawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayat ko. Kat kasano ti anak ko. Ikuyog ta ka di. Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet. Tagbali na may kadwa nga inam. Hani, isu ti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmanuak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Isumat ti anak ko. Ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di?
Alan anak, inkagidasaran. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan nyo, nga ramidan. Suportado akada kayo. Agyaman na karot, anak ko. Nakalpasa ko niti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidan. Iswa ti bagiyo mo ti panunutin nyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Naragsak ka ka di iti kadam ti lugar mi, honey. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga inan. Nasingpot ti anak ko. Mawatan nak na ijay. Naimbaglakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Un nga ron, iswan alaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Iso adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang. Nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyapan kami anak ko. Agyaman na, Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayo nga anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginayat mi iti amayo? Nanang, idi pa ilangan naawat ko ni tatang. Amoy yun dayta, saan ka di? Ura siya. Awan problema kanya. Tanuan niya ti pakaragsakan ti ama. Suportado Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pamatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, honey? Wan, pudno ti imbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na ng ti arakop niya. Da kayo ti rumbang nga ginarakop. Huwag niya. Umay ka, patpatgag nga asawa ka. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. Aday bagbagati kabsat ko apakanan ija sentro. Bakante ka no. Katno kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat mayat ano pa kanan? Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Miller. Naimimas pa iti lutok ang amsika. Alawanan. Si Mantibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lay di namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni ka timing nga rod ano kasta? Una, saan ka no pa nangin ti abang? Iso amayat. No maalat aday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripasom para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsak akabalak day jay, tatang. Wan, ano sam? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno ni Apo Diyos, ti mangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan, tatang. Talaga adyak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mati inadal ko, no jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Di bun panunutan day ta. Tigit di panag-examin mo ti panunutom. Pagrebengak ti mang pahadalkan ka. Ta anak kaket nga ron. Nanang, nakastruk ko niti trabaho. Ha? Talaga anak ko? Ay na, nagsayaatan. Makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman nak, tatang. Maipakat kunti inadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganat ka, Merel.
Sumaruno kami tumat kanina nang mo arumar no madamdam Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasaya at pay. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Meryl, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, Wayne. Wan tatang, talaga ka sa tiraramidag. Ala, inta agura yan iti tricycle a pagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, agandad kayo. God bless you, nako. Rabiin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan da. Wan nga rod, malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of dagiti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Huwag ngagpaiso. Awan matrabaho da ita. Tagpada da iti aldaw aris di. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan ngayon dagiti anak ta. Apay ngayon nga awan da palahay. Panagkunat. Nasaysaya na ipudnutan ti aming kadananang kantatang, Merel. Anya? Nga, sa anak pa yan nakasagana, Nathan. Mabutangak. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti saludsod. Paburda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok naman wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tamot nga kabagyan. Iso apat check apaborda nanang mo kantatang ko. Ket sigurado ang maragsakan da no ipudnutan ti amin. Anya di ko na yung nga ipudno yo, Meryl, Nathan? Tatang, adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, nanang. Tatang. Kat, andan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang, Di agpampanunot. Kasla kay agkabsat. Kastakit din tinararamid yo. tatang, dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dagas para ka na kami itinayo. Uy, di kay ka di marugit. Agasawa kami iti ina Meryl. Sa ita, agasawa kayo mo't iti anak ko. Jak kayat aramiden nyo. Di kay laagbain iti kastang aramidyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanaw tan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo kalaang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngayon no pumanaw kan? Sige tatang, nanang, siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry ha. Ngamjak mo kami ninamnama ay may parit gayam ti relasyon ta. Iso nga umadayoak. Tapno awanan ti riribok. Agsapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isa mapanak iti sa bala a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tatang. Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabaho dito yan ako. Unmat ngamin, Meryl. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mahit. Aging ka nga daak iti dayto abalay. Sana ka makalipat. Gapo iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulak tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tan dagiti anak ta, yakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Wala nga ron. Kailiw ko ti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan, makumikom ka no iti trabaho na iti lugar, anapanan na. Agpada da iti anak ko. Kastamat lati imbaga na kanya, idi mo. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wan nga rod.
Kat sapay ko mata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agawid na kinto mo may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga rin, Nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko na, Meryl. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Sino ti ama ti sikog mo? Kwa, intarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikugak. Anya, unay kamatan, anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaluko ka. Pakawanan dak ko, ma. Ikarik, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Aklo na mo tiga sa tiyanak mo. At data matamang tulong kan ko na. Uray awan amat sikog na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngam no apay ang nagpanuko. Apay asaan ang nagpampanunod. At dapay gundaway na amang ilintag iti nagbindutan na. Ubing pa'y ni Meryl. Iso di ta mo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Bakit? Wan matkit di. Ngam sayang. Tadi naman lamay kasar ti anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Meryl. Ay, nagtaeran to'y apo ko ta, Janet. Wan nga wan. Maladaga pa'y lang. Ngumadlawan anataer. Nathan, ti impanagan ko iti anak ko, Nanang. Tatang. Nathan? Nagaduanagan. Apay Nathan pa'y lang. Uwan mat nga min, Meryl. Ang mga no'y baga dagiti tao apo tot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mo. Basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, tatang. Agawid ako ni ti mabiit. Anya, ay nasaya at no kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko ni ti trabaho ko dito eh. Isong agsubliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, tatang. Anya, ala, adakan ka na ita. Aywan, adamat ni Meryl ditoy, naganakan. Intarayan ka no mo tinakasikog kan kwa na. Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo to dita balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga rod, anak. Bye! Ay na, nagtaeran to'y apo ko yo, tatang. Wan, anak ko. Iso na laeng ta, pinanawan mo ti ama na. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ato tayo mo't amang ipatag iti anak ni Meryl. Saan ka di, Nathan? Uwan, tatang. Tulungan tayo ni Meryl, takaasimat. Nakasingsing pati anak mo, Miller. Manipot si Mangpet. Ison ti kanayon amang ub-ub pa. Kan mangpatpaturog iti anak ni Meryl. Siyempre kasla kabsat nan ni Meryl. Iso napatagmatan ti ubing kan kuana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Meryl. Tana istorya ken kuana pinagtalikudan ti amana ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwak. Amang ipatag iti apo ko, Miller. Doa sino dagiti napatag kada kayo ka ni Meryl.
Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gaputay ayatan ka. Ay ayatan ka mo't Mila. Mala, intang ron agdigusan. Tama nga numala daw tayo ti papananta. Tatang, jak sumrang iti trabaho kita, tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan tatang, nagpakada ako ni ti boss may. Naitan, ibagaman ti agpaiso. Kasta unay nga minti pa ng tulong mo ka ni Merel. Abay, adda ka di man rin nagkinaawatan nyo, adwa. Ha? Ne, awan mo tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas kami nakitain anak ko. Uray saan kayo ngagkabagyan ka ni Merel. Naalas akitain no aginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanan. Uwan tatang, amok akontra kayo iti dayta. Iso ang nabayagan alinipat mi dayta ka ni Merel. Agyaman nga rod anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanan nyo. At alamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyo ko ni baby. Tapno makarelax mo't ni Merel. Ay nasaanan, di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilaak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray manong. Kasa anak mo't ngagdardaras. Masiguro na naman sa mga pinapunto kalungan, ilan? Di ka gubertik! At na masama talugan! Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Mila, di ka unay aklatingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit ti papanawon ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kitain ni Merel. Kasano kami ni ti anak ko? Tawan mo to ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na konti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya, Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging gana kabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngabkas jay matan tinapasamak kan kuana. anya. Ti apo ko kaya. Umay ka mga po. Pakawanan na kami. No linapdan mi ti relasyon nyo iti di anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Agyaman ha. Tada to apo ko. Kapangalaglag ipak iti di anak ko. Agyaman na. Lolo, kuna ni Mamik, karup-rupak kanon ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay. Iso asik hati little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Una, guwapo akasken ka apo. Agkakaingas kay nga rod. Di agpada kayo agwapo. Ay, ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Sige apo. Diyos ko. Agyaman naktayin paay mo kada kami iti apo ko. Apakalaglagi pa iti di anak ko.
ket di mo ko mabaybayan. Tarabayem iti sa dinuman apapanan na, Apo. Hello, Alea iha? Hello, Mama. Agpawitak man na ni ti kwarta. Tada kayong ti makamamang tagkadag iti agkasapulan. Ha? Oh, sige iha. Sikat ti makam mo. Agpakuyog kayong to ni ti driver yo. Tayruar yo ti kwarta, Mama. O sige, sikat ti makam mo iha. Isaganam tilukan andong tarumwarta. Oh, ma'am. Tapanantay ka, day. Inta irwar ti kwarta nga impaw iti anak ko. Ariglado, ma'am. Dakkal unay daytoy nga itulong mi kadag iti marikrikan. Nagswerten nagitatat tao. Tamayran ranod dalang iti kwarta ti anak ko. Kisayak daytoy. As usual, kagudwa manen ti ited ko kadag iti mamirmiraot. Takukwak ti kagudwa. Jak basta ited dayto a kwarta. Masapol nga grigat da pay ngaw mo na. Tapno makakwartada. Iso anala ka asumangbay ti grasya kan ka, Aliyah. Ngamin, naparabor ka. Ay, awanan ti sabali a paggastusak, friend. Iso at tumulong ak kadag iti awanan. Napintas mo ti biyag ti ina ki Pilipinas. Intad ko amin ang kasapulan nan. Sakbay ti sabali. Nakasingsingpet ka nga anak, Aliyah. Napanunot ko ngamin. Adyak maitugot ti kwarta kinton matayak. Iso kabayatan nga da kwarta. Tulungak dagiti awanan. Tamok tirik na tinarigat ti panagbiag na. Sa bagay, napintas ti trabahong dito abroad kas doktora. Alam, apay, awanin planom ang makiasawa, friend? Ay na, saanan dayta. Naragsakak nga oray single akitag nanayon. In-enjoy ak ti biag ko. Babaan ti panang tultulong ko iti pada katao. Naimpagmanta nakapasyar ka kasinsain. Sanak nga umayag pasyar. Umay kulay baga, nga daimpaw iti anak ko at tulong para kada kayo kadag iti anak mo. Aging ga kadag iti apukom. Ay, kastaya. Ay, agyaman na kasinsain. Nakasingsingpet at talaga di ka anak ka kaya proud. Sada maumamang tultulong kada kami kakabagyan na. Ngamjak basta itad ti kwarta kada kayo. Ti kayat ko, pagrigatan nyo pa'y nga umuna titad ko at tulong kada kayo. Tapnosan kayo ngagbalin asadot. Ay, kawan awan problema iti dayta kasinsain. Baunag to dagiti anak ka kan apo. Oray sika! Ang trabaho ka mat, Pedro. Napigsa ka pa'y mat. Kabalang pa itag trabaho. Uwan sige, awan problema iti dayta kasinsain. Sige, dalusan nyo amin taglawlaw ti balay. Ang dalos kayo, tapno at serbiyo ang matultulungan. Sana gaputa ikikanda kayo iti tulong, kat agbalin kayo matanasadot. Agtrabaho kayo, tapno at sukat ti maititad akwarta kada kayo. Agsisina kayo, dagiti dagduma, umuli iti bubong ti balay, tagdalos na ijay, kat dagiti matdagduma, iti unag ti balay. Ala, agawaan nyo ti agunay, di kayag patay-patay, tagyak kayat tinaghinad at tao. No kasta, inayaban na kayo mo't ni Ma'am Rosie ngagdalos tito'y balay da kaka. Ay, huwag kaka. Ay, uray da kami iti apukok. Ninang ngamin da apukok ni Alea nga anak na. At daintad na atulong para iti apukok. Nga masapol nga ikarumi. Bapain ti pa nagdalos mi dito'y balay na. Ay, uray na kamay. Ang pasaray, ijay farm, ti pangibaunan na kada kami iday. Itala api na umay da kami dito'y balay da. Dito'y mo't nasigod ti pangibabaunan na kada kami kabsat. Nakaruba mi lang amin. Ay, kastaya.
Ay agpapada tayo nga ron akab saat. Ang ti saludsod. Ang mungatan ni Ali yang anak na tararamidan na kadatayaw. Asakbay nga itad na titulong kat pagtrabahon na tayo pa'y nga umuna. Jak amo tadamot nga main iji abroad jak anak kak. Nabayagan asan nagaw-awaid. Jak amo no ada kontak na kadagiti anak ka. Jak mo na damdamagan. Ay, uray mo dyapo ko. Jak amo no ada kontak na, kanininang na. Hoy, agawaan nyo matagtrabaho dito, Luagin naroon kayo. Saan aditoy? Ijay babalayo ti paginaruman nyo. Ay, anyan ti panagsasaw ti kasinsin ko. Nagalas ti bagbagana. Lala, santan nga agsarita kabsat. Agdalustahan. No kasta, agawid kay milay tata. Wan barok. Malamang. Naimbaga no dapay paglugaran yung agawid, di lugar yaw. Bareng masambot may tilas trep barok. Kung ano umiyang kayaw, nagdakilan ti balay ni Ma'am Rusay. Ay sa atin, nakababain. Di namot ibaga maturog kami. Iso asaanan. Agawid kami laangan. Ha? Ay kaintid na ti kwarta yaw. Wan barok. Agam kaslatang dan min aday jay akwarta. Tayong karo mi mati ibagbaga na atulong kada kami akakabagyan na. Grabe mo ti ugali ti kasinsin mo, tatapid raw. Kasla di na kay kabkabagyan, iti kas diyang raramidin na. Kas kay lasab sa balay. Ay tangiwat mo andong. Ang mga numanggag na ka. Sapay na pigsa ti panagdengeg na. Kas tangamin naman naghatap ti tao, tata. Nagpigsa dengeg na. Taday talag sipsipot itipada na tao, ti raramidin na. Ha? Makapampanawa nga ruday. Ngam ano lang, tawa mo sa bali apapanak. Apay, saan ka kontinto iti sweldom di tayo? Nagbasing raw. Idiada ni Ma'am Alia ka inanagdakal. Ngami di nagabraw. Di masimitay. Mabaina mo amang ibaga ka ni Ma'am Alia. Iso nga ano sa ka? Tanod danto sa bali apapanak ka. Pumanaw ako na. Itulod nakman andong. Sa dino ngay, ma'am. Ijay sigod nga ayuyang ko. Maburing ak dito'y balay. Kayat ko tagpalpaliwa. Sige, ma'am. Darasam tagrubwat. Di ka ginad-ginad andong. Orayan ka yerwar. Ay, awan. Naadiksan ni Madam iti madyaw. Ayuyang na mo iti madyaw. Hanay! Hello, Mama. Kumusta kayo, Titan? Nasaya at matlat na anak ko. Agipaw itak manan iti kwarta. Ingkay ito ikanan dagiti kakabagyan tayo iti probinsya, Mama. Nangruna dagiti agis eskwela. Tapno makalpas da iti panagadalda. Basta agadaldaan na yung baga. Wan, di ka madanagan. Takanayon ko ida palagi pa, anak ko. Nasayaat nga ron no kasta, Mama. Awan mo't paggastusan tayo. Iso atulungan tayo na dagiti agkasapulan. Sige, tandak to itad titulong mo ijay probinsya, anak ko. Aywan, aday pawit ko a package. Iwaras yun ton kadakwada, Mama. Nagswerte na kita tao, tagdamang tultulong kadakwada. Iso arombang lang ang singsing pada. Rombang lang ang mudan to te ag subalit iti utang danay baganakam enton masungad ngal altaw. Ala, saan nyo kumasingirin danyaman amay tultulong tayo, Mama? Nagtao iti kaunggak danyaman ngay tultulong ko. Iso adi kay kumagsao iti kasta. Ako masaula ang matkit di anak ko. At ang amin dagitay na duma matultulungan nga agabuso. Iso arumbang la pilyak dagiti ikak iti tulong anak ko. Lolo, intay ka no agdalos iti farm da. Tao may kanumang tan iti tulong inton makadalos tayon. Da kayo pa'y lati mapanapok, tanay, nasakit ti sakak. Bumawi akin ton maminsan. Sige nga rod, Lolo. Agina na kayo. Tangay saan ka nagtrabaho, Pedro? Saan ka maikan iti package? Ay, okay lang, kasinsain. Awang problema. Dagiti lapukom kan anak mo ti ikak iti sabon kan toothpaste. Kanintad kon dagiti kwartada at tulong may kadakwada.
Agyaman kami kasinsen. Ibagam kadagiti apukom, tagadalda na imbag. Tapno da serbida matultulungan. Uwain kasinsen. Tane, saan nagaputa doktora di anak ko jay abroad? Kat namnamaan nyo matandi sweldo na. Adamat ba ginapaggastusan na ijay? Uwain kasinsen. Sige, mapanakon tane, agdardarasa. Pautangan nagman na Rosie. Awan ngamin pagtayak. Naikisap aminan. Agmamala sakit ang daw. Anya nga utang. Atoy, di mon bayadan dayta. Ha? Agpaiso, Rosie? Aguray ka. Anya di awag mo kanya. Rosie? Uwan. Inikat kon dyan nanang awag ko kan ka. Ngamin, I love you, Rosie. Roy, ay di nakmanrabakan iti kasta. Sana ka mang rabrabag. No kaya't mo panagnagakti kinapudnukan ka. Rumor ta, taintag date. Nakasagana ka mang amukan ka kadag iti barkada kan iti pamilya. Basta kayatin na ka. I love you, Rosie. Kuha. Rosie, urayak ti sungbat mo. Kuha. Ikan nagpaimot iti gundaw, ikong agpanunot. Sigamit. Nalipatam samot na bakit kan. Para lang kadag iti ubing day tang ibagbagam. Anya pa natin panunutan ngay. Mala, one man langan. I love you too, Roy. Hello, Uncle Pedro? Kumusta? Ay naimbag tayo mawag ka, balasan ka. Naimbag ta, nakontak mo ti apukaw. Wan, takayat kayo ako mustaan, Uncle. Manumot nga minan na makontak ko ni Mama. Sala umawag no kasapulan na ti kwarta. Ha? Binulan nga agpawita kiti kwarta tulong ko kada kayo, Uncle. Umumaymot lang ka didita ni Mama? Nay, awan may. Nabayagay na saan ngayon may balasang ka. Anya, tim patulod ko a kwarta di na panalawas. Di naintad kada kayo, Uncle? Awan, balasang ka. Sige nga ron, Uncle. Takuntakak man ni Mama. Bye. Hilaw, Mama Lia. Andong, ada ka din ni Mama di balay? Awa, ma'am. Urayak nga ruti awag na no agpasokon ng mawam paymay. Anya, apay na jak makuntak. Kwa, ma'am. Igam nga minti ubing anobyo na ti cellphone na. Ha? Nobyo? Diyak ko makaya nga ibaga. Ang may lang no maamuan niya, ma'am. Why? Ada ubing anobyo na. Kanayon nga umay dito balayyaw. Kanayon mo tirurorda. Anya? Sa bali, madlaw ko iti dahil taaw. Madlaw ahot-hot-hotan na ti ina, ma'am. Iso amin ti papapanan ti pau-pau-it mo a package. Di boyfriend na. Di mo ano pa ti pau-pau-it mo a kwarta. Saan mo tinanagawa awi di probinsya. Ma'am, pagbagan nyo ni madam. Ang mga nululukon dalaan. Sige nga, Ron. Agyaman na kando nga. Bye. Bye, Mama Lia. Hello, Alea iha. Kaano ngagpoit kay titulong ta kadag iti kakabagyan ta? Tagawid ak ijay probinsya iton bigat. Lading itag. Ngam saan kayo apangitan iti kwarta? Aging ga adiyo sinaan ti ubing anobyo yo, Mama. Ha? Kanamo ka nabayagan na di kay nagawawi di probinsya. Pasensya ka niya. Di na kumamat paritan ang akinobyo. Kasapulak matikan kadua anak ko. Basta di kay pauitan, aging ga adiyo sinaan ti nobyo yo, Mama. Anya? Agyaman na iti ado at tulong mo. Alaya ka anakan. Gapukin ka. Agturpusan, dagiti dua nga apukaw iti mabiit. Ay na, pakaragsakak timang tulong kada kayo, Uncle. Ay na, sapay lakumatan, adupay agrasya ti sumangbayken ka. Kastamat kada kayo, Uncle. O sige nga ron, pakibagan tulangan kada mimikan RJ.
Ta-congrats ka dakwada iti umadali na pa nagturpos da, uncle. Ay, huwag palasang kaw. Ken, uray di anak mo iti bunyag. Di karo bayaw di syudad. Agturpos tumutan. Wen ka na nga rin, uncle. Ay na, maragsa ka nak. Makalpas dan iti panagadal da. Ken, dagiti daduma pa'y akakabagyan tayo at tultulungam. Isudan tumut ti sumarunong agturpos kanakan. Hello? Hello, Nana. Di kay kumamakmaklaan. Ngam ni Alea. Nadisgrasya tilugan na. Kat natayan tigayam ko. Anya? Saan? Saan na po no dayta? Saan? Di na kumamot panawan, Roy. Agawid ako ni Jello Garmi. Inang agtrabahon. Ken, mga baruanan na kon. Di na panawan, Roy. Sorry Rosie. Agamay mayatan ti kastoy. Tagpakadak itinasayatan ka. Ngayon, tiaglibas sa kapumanaw. Roy, pinanawan naglangarutan ti anak ko. Sa ita panawan nakman. Kasanuag pahitan. Gapu ka di tawanan kwarta. Grabe kamot ngamin. Naigumon ka ni ti sugal. Pati ti balay. Naisaldamon. Gapu iti majong. Di nakpanawan, Roy. Pangaasim. Nay, papa na, Madam Rosay. Apa nagdakkel tabayon mo? Pumanaw akon. Tawan balay kon apag naedak, kapsa. Anya? Ala, akit umay ka di tabalay Nabayag mo nga kakaruba tayaw, madam. Di nakawagan iti madam, kapsat. Kawawain. Saan ako na madam ita? Ay, umay ka nga rudag na di tabalay min Saanan? Kawawain, kapsat. Agawid aki di probinsya. Tainak makipagnaad ka dagiti kakabagyak ijay. Ay, mabitlaang nga raw. Antoy, kwartam nga agbiyahe. Inikan nakjapo ko kiti kwarta na ta nagsweldown. Isungay kan kamot madam. Alaan to'y sang aribaw. Tanaimbagla paggatang mo iti ka na medyo dalan. Agyaman na, kapsat. Nakasingsingpat kayo akaruba. Ala, dito'y bakante a silid. Tiagbalin na silid mo kasinsain. Awan maturog dito'y. Di makalmat gaya man to'y balayo kasinsin. Ay, wang ta pinatarimaan man dagiti apukaw. Pinadakkel damay. Mabain na kumango may dito'y. Ngamawan sa bali apag kamanga. No saan ada kayo akakabagyak kasinsin. Ay, wala awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo kasinsin. Iso di kag babain. Pakawanan da kasinsin. Kunamlan asino ak idi akabagnangan. Kaslasan akabagyan di pangibilbilang kada kayo. Gaputaglaplapos sana nak idi. Ngamjak laing pagarup akastoy ti pagtungpala. Ay, kasinsin. Saan gayam anasaya at tinapanakal no si katiatan. Itala maamiris ko na ita, kasinsin. Ala, di ka nagladingit kasinsin. Sana balay, ta dadagiti apo ko ta akan kadwata. Saan datamot siguro abay-bayan. Pagbabawyak dagiti nararamid ko iti kalabas, kasinsin. Eso abakawanan nagkumaan. Hello, Tatang. Sabtanda kayong to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta di na kung sabtan ni airport. Sumangpet ang tulatan. Ha? Ang pangasima,
Di mo ibagbaga iti inam ti sasangpot ko, okay? Anya? Angan tatang, adda ka di diyo nagkinaawatan ka ni nanang? Basta, mamuam to anak. O sige, bye! Bay tatang? Huh? Apay nga takas dyan ni tatang. Apay kas dyan tinasauna. Eric, Aday ta, inyimpaki kami na nagargaret mo dito'y balay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kan, Jane. Tamangan mo malawanan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan ako, ma. Nagbabawi akong tinaramit ko. Wan! Wan! Napakawan kan. Di kan kaya takabalay. Tamadur manakkan ka. Pagkatam dagita apag. Tapumanaw kan. Ikan! Anya tararamidan niyo tatang? Apay apang papanawin yung mga ni nanang. Apay, di mo amuti kinababoy nga aramidan ti inam, Glenn? Di kayo maawatan tatang. Talaga analimod ka, Jane. Taultimo anak mo. Di na mo teraramidan. Nanang, anya nga aramidan niyo ti bagbaga ni tatang. Kuha, anak ko. Ibaga mi ti anak ta teraramidan, Jane. Lalakiro ti inam, Glenn. Ultimo kabsat ko, tutupan na. Galangganjang da ito'y babae. Anya? Iso apapanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes asikat agpaya silaw ti pagtangan. Saan? Tasikamot ti mangidata o Uston! Nagbabawi akong tinaramid ko. Juan, aklunag, nahilaw anak. Suliso ka, ngam nagbabawi akong taychay. Ngam no di nakaya mapakawan. Inak maikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanawak. Kamay kuyog ko ti anak ta, iti ipapanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumrag ka iti silid mo. Darasan. Ha? Tatang? Panawan na kami dito iti inam. Darasan! Tatang? Nakon? Ala, umanaw kan, Jane. Kadyak kayatan ang makita pa iti panagrup-rupam. Ni, ada kayo matgayam, Uncle Jiro. Adda ni tatang mau kanakan. Ada, Uncle. Sumrag kayo, ah. Agyaman na kanakan. Ayop ka, kabsat! Tatang! Uston! Aglisi ka, Glenn. Tayo kak iti pagnakman da ito'y at tao. Manong, Oh, pakawanan na. Isong adda. Mayak agkidaw iti pamakawan. Ngam nabayagan na pinutan mi ti relasyon mi iti asawam. di ko namkit di! Traidor ka, kabsat. Pakawanan na, manong. Agparinto mga iti sangwana, mga agkidaw iti pamakawan. Oh, Pakawanan na kuma. Glenn, anak ko. Glenn. Nanang, mailiwak ka da kayon. Agyaman akta nakisinara ka kanyak. Kunakno kaguran ako. Saan, nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguranak, maawatan ka anak ko. Di kayo madanagan, nanang. Di kayo tugurain. Pada kayo latpati inak. Pinmaysa, amo ka nagbabawyan yung ti inaramid yo. Wan, anak ko. Iso na laan ta. Di na kon maawat ti amam. Nga maawatak mat kiti. Iso ajak kayat nga ipilit ti bagikan ko na. Agawid tayo kuman inji balay, nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Iso asaanan. Kinapuno na, andan plano nga agabroad. Anya? Agsingsingpat kay ti puder ti amam, ha? Madaman ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Nga napanunot ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaang. Iso di mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panangipatagnakan ka. Agsingsingpat ka anak ko. Para kan ka tiya adayok. Ipatpatag ka unay. Kat bakawanan nak no nakarami dakiti sana may parbang.
Tawak lang agbindot, anak ko. Kapalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti puder tayo ni tatang. Tatasimang putay. Na kayo mati pumanaw. Masapo lamang gadaktap na makatulong hak para itinapintas ang masakbayam. Glenn, ada kadwa kasi mangpet. Ni antim nga Ella. Ha? Honey, isuti ka kaisuna nga anak ko, ni Glenn. Nagwapo tayo anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, ha? Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumurag tayo ni ti silid. Umaikan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspasamak iti pamilya mi. Apay akastoy mo tenti aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan niyo ti kastoy. Naramid tupay dya inam. Di maaramid ko, met. Ngem nagbabawyanan ni nanang dagiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipate mo day jaya tao. Ni Ella itan ti inam. Diyak kayo ti aramidan niyo, tatang. Awan karbengam amang tubngar iti kayat ko nga aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatang. Sa pahag ti maturog. Ta eksamin ton bigat. Ang magbuyak pa'y man iti ladawan iti cellphone ko. Tapangalak iti turog ko. Nagmayat na buy-buyahin lagi iti ladawan mi iti asang pamilya. At dapay ididay di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day tayo ladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang dito eh. Gapo iti panangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay kuma, tamaurnos tumot lang ti pamilya mi. Ada ka din ni Glenn? Jero, sumra ka. Apag iso, awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, ngam nakaturog mat iti silid na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbabain. Ha? Ni? Awan. Di ka anak ak tigagarak. Awan! Langin ko ti boses mo. Isauring mo arak. Makapasulon. Ni? Apay akas jay day jay babae, Glenn. Jack man na mo, uncle. Ay, adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanin, uncle? Pinauitan nak ni nanang iti kwarta. Basta watan da ito, ikaanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwarta man, Eric. Pangaramata may ti kwarta. Basta, adagatangag. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan aya. Jak pagan ano nga awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awagamon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Jak kaya. Jak pagan ano kunak met. Kat, kasano nga ron? Awan may tid mo a kwarta kanya? Gipitak ita. Iso apasensya kan. Anya? Pati pa'y tayo kunak apag puunak iti negosyo. Nagastos kon. Dawat kan tumot ngamin adawat iti kwarta. Hoy! Di nakpabasulan. Sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo kami nakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo nagitin intad mo kanya? Kwa, saan nakasat kayat ko asawen? Naglawag nga iboy-boy-boy mo nagiti intad mo a kwarta kanya. Ay na, Rabin, mawampay ni Ella. Anyat imbaga na kan ka, Glenn. Agawid mo no saan? Awan matimbaga na, tatang. Basta na kuna na adumaray iti kasar. Diyak pa'y makuntat ti cellphone na napanan nga tanday diya babae. Masurunak manen.
Urayan tayo latan tatang. Patsi ka sumangput mo taday jay. Una saan? Amangan no inton bigat. Papanan nyo tatang. Naksapulan ni Ella. Mapanag iti balay ti ikit na anag na edan mi iti. Ha? Amangan no ijay tinakiturugan na. Nungay awan ijay tatang. Makamuditan. Basta sa pulog ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang ti balay ti ikit ni Ella. Napintas ako kotse dahi ta. Agtuktukak man langan. Tarasan, sweetheart. Wala daw tani ti pamananda. Uwan, sweetheart. ni Ella. Uwayan. Anya ti kayat na sa wanda ito eh. Ella! Eric, apay nga da ka dito eh. Anya ti kayat na sa wanda ito eh. Asino dya inawagam iti sweetheart. Asawag. Anya? Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay tika sa pulak? No di na kan kayat. Malupusa mong. Tasyak itan ti kayat na. Anya? Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti awan ng bain. Congratulations, anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Agyaman tatang. Kaplawan ka itinarag sa kapanagturpos mo, anak ko. Nanang, sinurpresa na kami Simangpot kayo gayaman. Agyaman nanang. Para kada kayo dito abaligi ko ni tatang. Wen, anak ko. Idi pa'y lakalman asimang putak. Diyak lang magbagatap no masorpresa ka. Ay na, nakaragragsakak para kan ka, anak ko. Nanang, agawid tayo kumanidji balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane. Paayam ka dito, anak ta. Di ka mailiw kan ko, anak. Kukwa. Please, nanang. Agawid tayo di balay. Tayo di pangrambakan tayo iti panagturpos ko. Pangasya. Kwa. Kasla mabainak mo ita. Awan tirong mga pagbainam. Tabalay mo dahi, Jay. Nukasta. Okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kid dinasaan. Jane. Pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apanang papanaw kan ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyamanak. Ay-ayatan ka mat unay-unay, Jane. Nasayat unay ti Diyos. Tatang, nanang. Daytuin ti kapatgan asagot anaawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatang. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko.